boame ti anene nde ye to aso na ye no kore mala bi na odi me afa kwambo ne so e wo Ghana reji wo me siasa ono de ye kan nora na odi me akunturu wo na ebi wo me da ho adeja ni nyina nora ni nyina ma kire de ma kire ni nyina ye no kore nti sabo ne tofa biem de no kore be kan saka biem ni yenti no kore se ade no de e ba no nti ahyase no me koye papa ni di me koye Mohammed no kura odi me koye mala ne de mi nimu ni di no kura me bisa o si wo nimu ni di nti mala no so wanka ni di na nkyere me a kyere me bisa no wanka mi nimu ni di nti Mohammed ni di ni mi nim so no kura mi di ba mu bisa me se me wane lamba na me si de bi kan no asam no nya de bisa no kura de wo de ba nra no ye pesa wo bo no kura na Mohammed no mi ka kyerɛ no sɛ mala no odi me kɔ ahyase no ye wo na odi aduro ne ma me ba be yusu o sɛ me 7 days aka 2 days e bedu 7 days no no kura sa frɛ me no waje me lamba sɛ me mbra na me si o aduro na wodi ama sɛ wo si 7 days ti aka 2 days na so na o si o me mbra ono no onimu de wa hu o frɛ me sɛ me mbra nti mi to na ma oba no no kura ka sika na ya mi di be ma ka wura no na ye ka nwa asam dada mi di ni nyina ma na nso kura ato ti mi di ama no na o ka se no ama egugu mi hu fini nso fini egugu odi aduro ne ma me di kofi a o mo se no enya djuma nti di se opegya coke toa ketoa e kire me se sa aduro bi wom se ye di aduro mi di nimu ye tuntum ti mi ka ne se ye rubutunu no me ma fa ne ti opegya kire me se di se sa aduro no no odi be ya me wo ho ono a odi ya me wo no odi aduro ne ma me di kofi a mi ko yusu dia e be ya djuma ti dia be obetimi abreki hu fina etiti mini nso fini ebe firi mi mu akona ha nti na me si yo mate wa na wunimu de etiti mi tini mi di masam aba be down papa no so di mi aba no munimu de ekoso nti wa hwehwe mu a wa na wunimu de wo be ya ebe boa me a me de oye mame no no kura ka se me nkombra de se yimira na me si o ntimi ye mame sesia na me nko me kwa minim set se first de o ka se mi ndi kan fansir mi numbia me fa bi nsira mi tina fa bi nsira mani na ansa me fa bi nsira mi nipodia me ma fa nku bi aka minim se yesa nti edu ho na me si o mi yi mi duku na o si da bia yimira ne duru ya me kwa ampa no wa ya alwala na abo ses me kwa ya ma nkoto no kura na akire me fra ne se ma aba beji adu na no kura ka se okoba bi nti oba ho obeche na me suyo me ni na area o me nya nkofie ti oba na ko ti me kofie dia mi ntimi nsam achima nti osuyo oduru abafra no awodu a ofra me na mi to mi duru wakwa na abo ses na o ya luwala wa ya luwala kura na buta kitano ayimre ses na wa ya do ala kitabu takura mi pie won so kura ansa no oguro mu se mi mbra beji aduro enti opeja aduro no sa akira me na mi nimu se adwumbone sa na ewo ni tirimu enti na mi osi mi yi mi hu na mi si o mi tiri na osi dabi me nwuro sasete ne nchan won yi mi trouser no ne se mi di mi tiri na puntu wo de be ya aduro no be komi ho atwu hu fini nso bone no afiri ho nti me wankasa ankyerem nti me minimum say ya me pa anwoto ni ntira akwaya te say de odi aye me no so ampa eba me kyerɛkyerɛ mo kyerɛ obi ha na obi akasa aduro na odi mma wo no mo ni mo fam no say ya aduro ye di pemba ehu no oye edi aye wo nti ni wodi ada ni jimi saa no na me se me kura ade ani ya wi a na ate afiri mani so na ya me nwanwa so minimu de me ba ya so ya kire me so kwan odi me fa so mani nje ho enti enumu a na wasa kunturu na no odi aduro na se odi fa ne be ma na me de minim na ne me da wo machi sa odi ne be ma ne fa na me sa aya eye me ya o se biomu na me kwa minim se me bi roba na no kura na odi ade ni chia so na me si o di no udi wo me se na eye me ya o se biomu na me ye ma o mbe hu ampa na nda no ne me da no na me dia no ye me sa no afa dia me ji me ho a nje ma ye na afa dia man kasa man ye
no bia ma da ne te say jimi bi wo na ni so nti obia na me pie odi o ka kire me say de yo mu di free Nigeria na onye kwan nya no ma me this ade a chen obaya na me si no kura mbe kodwuma ti me pon ne ma ba beji no asi o peja kire me wa na me tell me hu e ba ye me ba station wo se nka me hwehwe papa we o hwe papa be bo mi chini sa Mohammed mi chini sa mi hunu wo hwehwe na ye dan na ka kire no se kwan se ni mala ni di mi fa so mi nti ase okay me hwehwe ne sa ono ankasa mi hunu nti ewo mo na akire ade asa chi na tam na me hye ne se nka Sunday na ayimre mbeba no ono afre me anwoma achi se me mbra ntem okwaje so papa we kura aka kire me dada se ya okoye mala adwuma ni bi ewo mampont ti no ono ankasa mala ne frɛ me se okoye adwuma bi ewo age so se nura ni nyina odi aya me satile me ka se me baka kire papa no dole ekoya odi me fa so no mani nje mi ndim de nti odi na aka kire me afa de ono a wo frɛ me na aka kire me se me mbra beji aduro no na nko yusu no na hwa na me ka kire se papa no kura me hwa no mi hunu wa ono kura ka kire me e wo phone no so kura se mi ma bie ma no e nka kire papa no na me suo me be ka me nya hunu ni ntini embe ka papa no na oti wa Muhammad ono kura me kan nyina kire ono kura no odi me chinje so okobisa na ampa na kire me ba o ka kire me se ye no kura wa atum se ono ne me hada na just Mallam ejitu mu ewo Mohammed enokura wane wada enokura nti Sunday no na anapa no so sa ma me na ya kosu se odi adori begusu no ya me sa ne me ekoya wodi me fa so ya mani nje hu o mani nje hu eno na me sa ta ni me hu a ni ma ji aduro na akọ nti ade de chichire me na me na mkura kasa kire nkrofo se se me hu de me beye ade kire me susu me kopem bo aye sa di foforo nti enu ma kire na me ko ka kire Mohammed na me ko Monday anapa ne so odi aya me Saturday Sunday 3 days ni na me hu no na me ka kire na Monday no kura te se no ra ma hye mata de ba sa ni me di ko ne wo adwuma me duru wa onye mbaye na me chano no kura obeka no kura me we run station wo no oni ho na me kwotena kwan no ho a twa no nti oba kura no na me suo baba me so rihia no se baba wo na me hwehwe o anka ekuwa me kumi hu kura anka me kumi hu kura anka faso wo so ni de me hia no se di asam ho na me kan me kan no se eya no kura pa sa de no obekọ akobisa na yimra me ne ye mbra ne ye nkobom na me suo nti me sa ba yimra o so onya ho me ba no dada me sa Mohammed o so onya ho na kire me ami di lamba frɛ Mallam Amina beku bi o Amina te bragadia no way na me say ene bra na behwe me na wonhwe yakre so wo hia na bonti akaka wo ne won ye fe papa say no na juma batade na hye no when him life for papa Mohammed yes boko de for when the red akasamu ne mama Amina wedim no nina meninu se aya okoso papa ba station ho ni mitimi mini di agro se me yere na dakoro o si bibi ha no no bibi be na ha eya wo kasa men twa ya radio wo twa ne mo aye dinti kasa to o si bibi be na ha o si eya sunsun ya de wo no so na ha no akoma FM ani bi wo o firi bibi na ba amun ko busan ho betimi a obaya ama okay won timi so a no pe bibi afa aja idin ko Mini kwa no anyimbre mini kwa no so ke ma coffee se me di wa ko du ho le ohun ho de me coffee akojare de kire no minim de ekosi biom ano eche wo nje wo na wo so mo aye ye ka Amina nsa ade ne ko Mallam ne ho ti mi ko chen se Mallam ni o mi ko busa Mallam no ti Mallam ni ti woni ni nkasa sere ya de obajew no watua abi owo bi oni bi o no watua na Mallam no wa ye adwuma bi ama wo pen okay obi so ne kire me bra wanim na kasagu obi so ne kire me obi na kire me to mkoe no
oyem ejuma ma me so ejuma no so atimpom ma adi adwuma adi awuwu de na your problem be na ade ko ma malam no me je say me problem ne say na me yare kuma yare akoma yare no oyama ope awo no odi yama na akoye na akoma yare no koye na me pa che wo de wo koye malam no wa fa to kasa me pa che kasa go fi ni pa che malam beja ba pam to I was a bisa wo because I was a bisa wo se wono na ko na malam so won kontrol ho no de amono de bia ni suban ya wo ya no etire me bisa Amina naam wo malam no o ma wo kontrol ho no me pa che wo fa wo to utrum da bi enya me turum aya odi ne be ma na fa manim aha o de fama nim o eh Mohammed mi bisa ye de na na ama bibi ni na ni na mimu na ma ko twanwo ska ni na o ko ra mi de aba ba kire no me to aduro bia metimi de ba ba kire no mate eti Mohammed wo ko ye ne de malam no sabe fa cha me wa fa woto wo ma wo bo naked en wo de aduro ni ye ma wo wo na na be orugutuom me mam ko to wo na me ba na ori ye mduro gunu ma malam no on ni din ya kasa de say malam nya din malam mi se nim din papa na so wona ne na to obi a wakwa wa ya duro dia ma wa mi na fa ko ne ho che a che onu kwa na pepe sa mi din ko ho a che mi din ko bia na ko keke mi ya setum boys ulodu cars mi no cars baby mi no mi ni tam se mi gina ho se mi ma fo bako obi nchen se onu o che o ni problem no nta mi din mi ka se e se boko ko busan me ba se mi ko busan so betima dia na mi do kwa dia na mi sa ma bre me yi ma bre mi ko pe so adwara da no o so mi so oni ni mala no mu ko ka de betima jo na mi so mi nti wona me pese no say when de no oni malam no Amina no oni malam no nti wo Mohammed e na wo so Amina sa na ade ko she malam sa on hwa no ma no wo wie na wo ko me bo okay na malam wa ye wa Ghana religious Ghana religion okay wa ye wa Ghana religion wo fi say me chere ni papa bia wo chere ni malam papa bia na we ni papa bia kan wo ke wo store ana e wo sin dan ya wa ye ni wo mu a wo bia ni wo bibisa kasi akoma FM wo bibisa because yaba wa baby ti na me pese me hu ne say e bia ye wo obi a wo ya bibiduro e bia wo no wo sin dan ya wo ti ye na bibiduro bia nim say okay we dia bibiduro na wo no oni dan ho na dem mo ba na omoko okay ni nua na ba gidan ni nua na ba gidan won so free baby na yire na ba ola se no oye ni gima oye gima ni na aso oye gima te ba ko mi so me papa wuye na mi ka se me kosirim maba no ni ho o ba no ni ho no o ba be abosu be se ni ba kwa be se na tweme asen okay me da say wona wodi Amina ema malam ne se onhwe no enya bone so obi be ka tro se oyade na wonim se malam no so ye aduro wa ye kra mo akoma yade ko nti wodi ne kwa wogidi se ono ho beto no okay ebra Amina ko ye no malam wa fa no wa ba wa mane dabi me pa tro kasa na mente dabi Amina anka njiro wonim kopem enra wotin won framam anura meti session me say want to crowd da say malam nafa Amina ka enra wotin the station minim Amina no wutie me ebra malam no efa wono ko bo Mohammed amane se Mohammed malam na wodi me ma no ko sa me da no me se o sha ase na me hwa no mi hu no ni 3 days dia me kwatwa no wo sa ansa na kire mi hu dia me bo na amane me bo na ma o ka se woni mu a na oboa
ono kura na achire eba me ku ho toduro fa doctor ni nyina me hu sakraye me di nisuo ekọ na adwuma mu wo su se kasa me hu gira papa we on ka hwi afa na osiyo sa de na me ko report ba kura e duru adanse e kura no be gina wa di adanse Mohammed oti asem okaye ni nyina sa e duru adanse Mohammed oti asem no me dia aha say no enokra ne yeka because say no yimpa mo mpa police for kura lamba wo me wo eti ya pa nokra police lamba kura wo me wo Ami number catch was say Mallam nafa no ana enra pe na ate no radio so anora me na me ti radio so no tama me ti radio so me pani bako na yeti me ti kwancha ma to ije bi so yeti kwa ho na ye pe nipa e koma baase no ba se boku ba se no da bi e wono kwa de ho yi tama wote no ana de o catch o yi de mi bi sa wona say woni mu da se Mallam no efa Amina minim na ase wono sa se me ti bi say wo be ka che mo kwa mo ko bi sa no Mallam no eje pene sa mpa wo fa no na wo ka se woni ma me ti ase madam Akoma FM. mi na mdu ko Mallam no mi kun ka sanyam na parce que Mallam no Akoma mi ko oye mi aduru oye mi maduru no mi de nda ayeye meti ase mi ti ase wo mi du kwa no okufa no da wo to ba fa no da sam na wo so ka kire Mallam no oba fa no odi asem no ka kire Mallam wo be fa no ami no be Mallam no be fa wo no before be fa wo ndi na asem na ka kire no se wa nka se one ne me beda o eno anu se mi kuturu se aduro na odi kire me se oya ama achu nsunsun bone irijanunu okura first day no ka se no kura irijanunu ne ka ho na ya mesa enti no ka se nwufi no ne ya fra ne rijanu ne krambo fo nwufi hawa ya ma fi se no asi mi nkuturu wa de be ya de be ya wo hiedo ne ebe komi mu na me so minimu se so o ya mi se kura me ko doctor kura ka se me nwuro mi wonda mpa na so won fifi mi so doctor no wandi mi Akoma FM. o ti ase wandi mi enti ono so mi di mi yale akọ na o kire me se odi gumu no me minimu se adwombone sa woni tiri let say wo ya de no ko hospital no doctor kwa ma we odi aya me na me kora musa me nda mpa so me da ho wuro me nwokura oye bema so tamu na police for chiro paper no se me ha me di ka ko doctor ansa na chiro me sa di ko police o muso sa chiro paper me nsa nko sa me ho ya le na me nsa for paper ne mbra ti me di ni nyina kura kwa akoma o mo ho doctor no kura ma me da mpa so wuro me hu na o hwe me a hwe ma ya si ni nyina hwe na me se ade ni ninamu wie me nti wono wanfa dabi so ya bema enti Mallam no ka se wuro ho na ka se doctor ni die na bi no no so be ye enti ma wo wuro ho no mebo a se so no odi adi mi na mi di akoma Mohammed me pacho me se bisa de to so me yensa Mallam no fa no Amina so obeko wa mane ombo wa mane ana wa mo wa mane ombo mane don't tell me to ombo mane no ukwa o ka sa sam kire wo o si wuro ho no ka ba ka so twen anamba wo dia se wo de na kwaso wonya na duro etu onu de wonim se duro no wo ye no ebi no wo ka se wo ko hospital no ye ma ne da ho ma ne bie na nem no doctor hwe na ya se be ma ne doctor ne so ye be ma wan fa no etu onu no ro ho ne kuntrumu se wono ne ya de ne bi okwa ye ma ne bie ne ho tu wonim se sa na tie kwapi so ohun se wo de ade bi a hye wa wo ka se etuwa no na hye wa nko hwa ne be ma me pa che wo se odi se wo me pa che wo fa no wa mo ma ne se ayi Mohammed Mallam na famio anu na me bisa wa mo wa mane me kura me kan na osi onu osi me pe na nyende wa mo wa mane bra wo ye die wo kwa so bia na wo ye kremoni de mama ni mre wo ye because wo na ade ne ko ye there is no way say Mallam ne be ye nsa no mo wa mane Enkwasha wo branim. Ensha wo branim. Shame manim. Menu na edi nkomo no. Ensha wo branim. Me pa cha wo. Se enu aso aka cha wo se wonya na aka cha Mallam ne so ofa no. Ana mebo. Ana wuji ska wo Mallam no se won na. Sikabe. Ono kura aka kire me se me ma aka kire obia. Wo se me bo obia mane ya be ka se me ma bodam. Ono ama me de no.
ɔse me ma ka kyerɛ obi a me ka kyerɛ obi a yɛbɛka sɛ ma abɔdam nti akyerɛ ɔse mala no akɔtachiba na me amedi lamba frɛ mala no me frɛ mala no na mala no sɛ anapɔ ne nyɛ ɔmɔ ahyia wɔ masalas la ilaha illallah muhammadur rasulullah me me amina mo wa ma wa mani agya ila no aye sɛ de kofo ko yakopɔ didi bɔ ne betinya bɔ ma me ajumbo ni mutirim wo bɔ wa mani ana wa mo mani wa na kanyame mi anka de wo pɛ me ayɛ Kin peda agone se say ye station boys say me ka o ye we station ye timi no bia di agoro o ko du station kura ba me wakati me gasi bebri o makasa o mere so pedi so ya no mere ba won se de peda won se de peda okay me pa cho wo se ya wo ta de ne mema akrofo anyway nko Amina wo se ya wo ye de no kura da no kura nimu wa e kwa no ho kura na ma pie ho no no kura se onimu se ma akodadada no me si o container na asam kura ma me se ni wa me gina wa se na kina so ni awoza na kina so ma na bari ya wure kana cha kai maka ni meni na me se wo apɛ me anyeye afa dia wudi me be mo obi papa no kura wo na ɔte sasa mo no kura obɛka papa be wodo ɛwɔ station wo na si o na me pene kura nka obɛwale me kama owo ni fie wo ni bibia na me se ewurade nipa be si nipa pɛ de enya fie anaka me so unimu problem ha me stu da bia wudi awale samata Mohammed de wa mabemba fufuro bi animu wa ekwan no ho omukura mekaya ekwan no ho kura na omukura nyina kura sere me kura se wo ba we na dwunu mu abie pa na omukura bisa mi se wo ye die Mohammed ni awuza kasa Mohammed wora ka we mare me sam na e ba ne aka neba onka no kura ati wo no usuro nyame wa nyi sika o Mallam no usuro nyame afide ma shisha ma ne na Mallam me se wa nyi sika o Mallam no wa fa baba we ya ma na so ne nkoda Allah mi se item mi giske bia wo je de mi enya wo ni Mallam na ya plan so no ade mi ya plan be no ko e betimi esi dabre ya Mallam na kofa no ba wa ka kire wa wuti edi na se wan ka kire wo wan ka kire okay be na me pa cho odi ni Mohammed obra pene no okay asem ya ye kan die na anim fa ho okay madam meda ya miasi na enura mi wo fie na ase meeting sendi ya no akasa kase na akontentem kakra okay mati enura na meeting sembi awo masom ensem se ni ena yokoso ana mi se ensem be no satam no so me ma fridge ma ba metu ma bre me dware ye me pe edwane di ye anka me ba beda na me ka tense wo ma ade anchi na me tie nsem ma omo eka no enti ade atie na o ka tem se o asem sei ena ede esiye wodi aba o baby mama bi eko Mallam bi wo organa region se enye no edru enti echire Mallam ne ka kire oba ne se so wamane na anda ni yare ne de enko ena oba no so de etiase ena onene dae enti onene dae 2 days time ena Mallam no frɛ no e ka kire ne se yare no ewo no hu enti wansambra no mbeji eduro no enti osa baaye no ena Mallam no ka kire ne se wone na ansan da biuma eduro no enye de enko yare ne enko enti ade no eto saa eto se okono ne de okono ne de ode ne edoso ayaya mienu meba enti wone na ye saa no enti etiri no wo se ade no ase bibi ha no ena ba obeka kire wi enti obeka kire no so ena mi si ade na ade ni esi first no me wan ba mbe kan kire mi afi ena obeka kire mi why na aka sa chen Mohammed na debi obano ena Mohammed busa ne say ade na ade ne siye no wan ba be ka kire me ama ya nkohwehwe Mallam no se nkohwehwe se hunu a ebia e kire betimi aye plan akofa police for aye de aba be fa Mallam no enti tama wo ye weni na edi ma wono afi na wo bebo me amane so satam no Mallam no so ase wo ye bibi edi ma ge no so a ase wonja ge no kwa osi wonja no kwa wo ma no bibi ansa na
wasa ba fi na eno no Mallam no na ka kire mu anase Muhammad na ka kire wa na Amina na ka kire say wane ne da wi a wo ma no bibi say yesika na wa ba fie me nsam na me metie no sana omoa e ka kire me wan mu na ka ya na pese me ye fie mu fie ti mu fie fo nyina ni say Mallam no afa da bi media me nimu won say me pia me frifia o machia me ba fie ntem o mate me frifia me ba fie dia me pa kire ne say wona woni mo honhwe but the bra wo betse ye no ye ka kire wo say enye ba ko nya bienu etoato aso ama Mallam no kra ka access wo ne Amina da wo nya no man nkosa wo maniska just wo fa na no maniska man no ana me ka kire say sasem wei why na bo wo wa mane Muhammad ana Amina ana hwan okay me bra pin no wo ka bi e di kire aye Muhammad okay ena abonte so asa me pie so metete nsem no bebre we ka ne die mennim ne kura e wasa asem no mennim eye Mallam no wo do ani ahunu da da bi me hu no da wo say Ghana region ho no mo no nsem boni amafo edi no ho no mo enya asem ketwa wo wo say ono mo so asa oba na di ahama no oba aba bebo tabo asa na ayedan no wankasa wo ye de utim uko so mo ko hono mo say na hono mo esitie first enya sa na Ghana region tie wo yenya I want asem de beka ne later I want asem de beka ne later say de woni sitie ye beka ne later na de you focus on Mallam no de no woni Mallam ne da me nim na Mallam da obi o ho a wo ye nuro sa da dabi kwapim say asem wei ba amete ye no edie na Muhammad e ka kire wo a woni ne ba ene okay wo ka kire me say wo boa girl bi say wo yare ase wo to hono mo ase nsusum ase bibi e hano okay ena Amina busa ne say wonne Mallam bia wotimi eyesa eduro edi ma amanfo a omo eto omo ena ka say oh Mallam ne de bebre wo ho but ba ku de o Ghana region ho okay mami fa won koma no aha enti omo ko ye no ena o ka kire Mallam se Mallam get we na wodi nsem be edi tu menim me de nsem ne de e bia wo na wo betime de aka e wona de o ma me yate ni nyina ase ti wo repeat wona emwaye Muhammad yes madam wo be pe Mallam de na maye Muhammad ayewa sabi I'm telling you wo be pe Mallam ade na maye ehine fa na Mallam ye na djuma woni me nyina sisi me yes session madam pasha me yes session juma ono ka say me nanim ehine fa na ma nye station adwuma we ya na me yasa wo because Amina say wo say Mallam no bo wo mamponte bo wo dweso ehine fa na Mallam ya adwuma Mallam nim bebi mamponte na okoyo bi adwuma ho na wo san ba enso okoyo adwuma ho ani na woni Mallam nim Mallam ne se de na wonu so okoyo bi mamponte den me ka to wo mamponte ni say o ko mamponte ko adwuma no mimi say nim bebi mamponte bebi ni akokura o won ho Muhammad who be provide ye Mallam I'm telling you every who be provide Mallam I was ye nya no wo be kire ida say wo ye nuro ampa ana baba wo ikoya wo ye na duro wo fa no anasa wo ne Mallam ne ye kanana anya kekeke awie anya kekeke because ebeside na wodi wo bi be ma no so onye no adwuma ne nipa ne bedi ne bone opo adana wo fa no no wan kan kire wo adana to so bi na wo fa no wan kan kire wo se de tie bi obebo amane minyi ni se ni o ba bisa ne se de enti me ka kire ne se 1.5 ma tu ya wo de aduro be firi Nigeria enye ono no odi ba na kire o ma me 1 million se wa yi 5 100 de afia ne ba kura akire akire de enti na me ka kire wo ma wo Jesus ka ne breme kanokure anu kwani de hia se na wo ka kire ne se obeka kire wa na ayede se wo ka kire ne se bia Mallam ne 1.5 mama se wo ba ne yale wa 500 na kura man ti kura wo ka kire ne se e bia so obeka kire no kura ene de wunim we de medim media menim ho hwe Muhammad I just say wo ka no kure se wo ka no kure so obebo wa mane dia ene Muhammad
wo be provide ye Mallam te say wo be dem madam and na woni Muhammad na Mallam me timi yan na jo ba ko me Mallam kasa mini baby o me say wo be ka kire we Mallam ne fa na kire wo be bo wa mane na wa mo mane se wa mo wa mane wo bo mane no wo bo mane kura mpo no o ma Mallam na fa bi to wo bo mane so and they wa fa na wie no kwa di problem but they make us say ofa ni wie ye no wo be bo wa mane first one the on bo mane second one no bo mane exactly they make sure free one no me dey ya me pay and tro wo see e bia wo fa na wie ye no wo be bo mane that's all oh my first one one my second one over fans over catch me sell me oh my about for first one my first one of foul I tell you cuz I'm catch say oh papa man now with him quiet no nya bless ma wo yemi oh my for media aba catch me wa fa ni mienu afi no obeka che me mfa ho se wo fa ni dukura na afi no obeka che wa me nkan ha me but the number che ne se wo fa no eduo aduanu aduasan wo bo wa mane wo se da na wo ka hala wusu ni sa hala ya wo kai wudi twantro ada na mo yesa twantro wo twantro se bi bisa wo se da bi enu na me bisa sa wo ya kramoni ana asade ya na wo ka mo ayi bi no but wo ni sa de na wo kan guntro so obebo wa mane good wo bebo wa mane no ko bisa Mallam ana wa bisa no me ko Mallam re ta tambe na papa ka bebi me papa pa kuma ka bebi o siru oh ba fa kuma ka bebi no mi so mi na mi nkora nyina pani ntu ko siru nko ba dano owo na ju 10 ana ju 10 no de me fa tamarka na ju no enti obebo wa mane no wa nko Mallam no wa nko bisa se de Amina ka kire woni Amina ka kire no ka me ko Mallam no ho me ko no me se gani so wa fa no aye ja obo ya do ma wo fa no wo fa no ti wo ya pressa mama ho wo ya pressa mama ho pete mi wo bo ya duro na wo fa mba nti wo bisa no waje tu mu se wo fa na ba ana antro na bi na ita wo ti Amina chantoro se wa fa no na wa fa no ho an fa Amina chantoro na me say ka wo chantoro aka organ nti mu fa mu ama ka amaka meba Amina anya na wadwe nda he anya na wo ka cha me say ebra woni Muhammad ko Mallam no ho no Mallam ji tu mu Muhammad anim say me manko say me ka kire ne saa na me se me hwa no me ngunu na ne 3 days me ngunu na no ka kire me say saa de na ya ampa no kura di achingie na me na nka me betimi aka nsama enimo saa na asio me nko na me wakiji atese no ra ehye me na asio me nsanko me kwa dwuma ma edura yimira me mbra na me no yenkobom nti o hye me saa me kwa wonya hu me kwa me no na yanko mbomu wo nti manante saa na odane me saa na me akasa ma hu se de o si ye me no na me fra aha me de me fra Mallam no akasa saa ka kire me se Mallam no kura ni wo akotachima na me hu se de o ye na ye ndada asamu bi no odada na me fra no me fra Mallam no ana Mallam na kasa se anapa we oni na ahia o se de di kai nsema waka first one no waka kire wo se woni Muhammad ne ko ho ena Mallam no yabutre ena Mallam no jitu mu ena Mallam no jini tu mu se manko no ana okọ yabutre wo nsema wo kai no wo ka kire se woni Muhammad ko ho ena Mallam no eka ejitu mu se woni wada mumie no mujina ho ena Mallam no se woni wadi atum se woni na ada sese so waka kire se sese Muhammad enu ho Muhammad nko na ko ho no na Mallam no ejitu mu se woni wada no di mu aye bae de ne be fa no na nkobi wo wa nkobi but okay nti Muhammad ko bae no di mu aye ba no de bre mi ana me sa tani me ho ba be bisa ne se no de ma wo aha me sa be bisa ne se wo se me nkombra ma ko ba sa kire wo hu ni se me nante bre na sa de mu aye ba na Muhammad no se wa bisa na ampa wa je atumu se oni me ada no ka kire ne se wa nya de o se wa ka kire o se wa ka kire ne se wa nya de aye me twa na mu kodi o ati se me no wo jimaki ne nyina kọ
me man you paja bottom abre me hunu mi na ye no kura ka kire me se wa ofisa no se wa anya de e kwa odi me fa so no dole by 12 ono kura ka se na nka wo ka se wo pe me kura na nka ono obegina ho ne ye wale me ma na me si we me nua ono a Mohammed we se nka wo pe me kura nka won ka wo mo be ka bo kura wale me na me si ma chiri ba kura che no asa Mallam ne pe wo a won ka no kwanya na onye mo de wonya madam ono a no ka ye sa asamo ka ne me yi asamo ba asamo wo ka ne me di eni pe twa me hunu wa usuro nyame a sala no ye sese oba betina usuro nyame sa nyame no so say madam say ono ma fa o say ono usi me peso so na ma fa o ti say me papa nti ba bia me ko bia me say papa ne dia ma fa ne ti say me papa madam yi nseo woni Mallam o de be ko ne ho woni ba bia Mallam wo woni ba bia Mallam Mohammed woni ba bia Mallam wo hwe ba bia mo Ghana region wona mo wa no semu won pani force asabi so amkobo mama de okay wo be ka cho se Mallam adi se nyambra sem ne tia no no wo ko bo pani force na mane Akoma FM adentia dentie se me my ya ma dwin se me new se sa samre baba kire dabi aba kire wa fa no wa bo wa mane ka wo ko bo pani force na mane me so mama ma dwin amba ho fa me gime no you say 6 o'clock mama adwina mba hokora sorry to say eye wunua baby ena se okoye Mallam adwuma ana o man onko na Mallam nye na dro na Mallam orokura ka se onfa ni hu wurom onpese odi ni hu be wura asabo no osa ka sa kire me nti me ka kire obi kura obi ba ka sa me ma dwene nya ma bodam nti me nka ma no mi dwonya me wo ka sa ate ne kire me e wo station wo me on say madam ono ejuma omu ye no eye brejuma papa o da bi brejuma dia ye kan brejuma on say ono brejuma dia ma wuru on say ada na ono wo problem dia ni problem wo face problem adam so asopa amma ni rain fi amana ko madam mi on say problem adam so ko bo pedi farmer ada na problem we see no ko bo mama ni anya bre eja me ka che Mohammed say ene na woni Mallam ne na hyehye Mohammed ko bi say ye benya Mallam na Mallam abayi wa free mo no bibie ni wa beka meti ase da woni Mallam na hyehye ho ti no ankobon pani fo amane no eye siatica 21st chronicle ele ye siatica expert me pacho we ya dronya wo edro na meton said you see be hwe mani no am say o mene no 21st chronicle we so obomo dia tutu mi kama na ma oto na fo ani kire ho na yade siatica nkwade ni otutu ase deku frem sa hare so na me efri wuti so adikosi wo form eye 21st chronicle yade bia eni wo edi ase no wo betutu afri ho e dia ma ofidi ade sa yade ne nyina wo 21st chronicle eno ti bomode na fo ani eche ho mprepre ya na hare so ma me kan domi market video dan mu kuma se show overseas wuta fa radio so nyane techi ma go so sahwe 21st chronicle kwasme ni efra wonom e was 0540311311 0540311311 me pacho ene yakọ Ghana region ho mesramo ebra yakọ ye no akua ene evangelist Same me pacho mo beba mo bisa nkrofo no na wo mo esede na omu ni Mallam ho se wo ye aduro anasa de pacho mo mema ye commentary ni ye hwe de koso e wo ho ansa wo beba mbiem enwie eye Bestman capsules wo mo enode Ishadabal center na the Bestman capsules we won mo de aba sisi ya de amama free sisi mu yi yade bia ye wo free sisi mu bema wo mo adwuma ye wo mpaso ne ma koye si wantan pressure cancer hip cancer free bemem wo hwe mo sabe gonorrhea syphilis ina bekwa bema ubegina wo nan so abo adwuma 24/7 wa bra wo mra ho Bestman capsules ebedi mema ka gina mo ye wo lawyer pharmacy ne chemical shop bia be Daniel Bahab may have Kwalana Christie Ishadabal Center was soon Hansa Street for 0208288099 0208288099 and 0244966043 Ubenya Ishadabal Center Shannon so care for su travel and tour every one and do better crime baby a person 2 crime kobiano yaduba kwa abrochi memu o better say ewiesia fana he fana person 2 crime na do any great ewiesia kwahwe kwatra kakra me say what the care for su travel and tour one na do better sa kwine no just a free working visa free plane ticket free accommodation near the amamo care for su ya wakwantre nwadwuma na and go through our sika ye kind of wa near the amount care for su travel and tour Kumasi amena high
tension. Friend was 0241 1697 74 0241 1697 74. Okay, evangelist Sami Mwakwaba. Yeah. Okay, and let me patch on Moko Yeno. Dear Nako catch him of Mallam. Marco Osumaya Yako, na Yako Yeno. Almost a Mallam dear, ye man a dine ho. Na Ninu ye be an answer na down for be and a budget dine ho. Na 7 months in ye, and answer when ye chat. Obisua aisa abrantie bia wo ye kokko kakra na wo ye ni tiri ho bibi kakra asa de sisi susu you know na maami bi ton aduane wo ho enti wo se wo ne de anwumre no na aduane sa 1 o'clock na anwumre no wo hu nse asa wo soja na wo hyehe bibi wo ho na wo bojenim na wo kansam na asa wo kɔ na wo ba enti anwumre no ebo be sesa na amanfo ba ne ho na ayamanfo maako bi ebi wo ha oba ebi wo ha bema na omo baba bewura dem wo na onu no oye no na wei ofri hemfa na mom omo entumi amusa de na obeje dan na ankasa onu de oye mesini nti omo entumi amusa no enam na obi wo ha na wo hyehye bibi na wo ye bibi a mumusa no se wusu ufri hemfa ena o sa na jo oye no ho se Mallam na amanfo so ba ha maako ena wo bojem no o hye incest wa ena wo hyehye niema wa nti onu de omo ehunu ni biem 2 months ni de wajani afiri ho a 2 months ni wajani 2 months ni ye 2 months ni wajani afiri ho a because wajani ewo ho wajani a wakope ba bia hye enti ba bia wo hye bia no ono wakanto kwache ni okay wakanto kwache ni papa evangelist no sapepepe se de minu akua aka no na Mallam no na adwun se obe yiye sa nioma no akoma FM obe sha no be di bone a no wadwane no akɔhye baabi no wadi bone se de na akola yi ka se wakɔhye bamponten no ye bamponten fo ati se obi be abɛhye ho ye Mallam sem se ankrofo mo hwam hu yie okay obi hu sa nipa otisa ye wie be describe no se de ositie na wo hu sa nipa otisa mama prosi for nche no okay e say wadwane afiri ba bia ye koye no wasa afiri okɔ ba foforo wasa ko diju wo wa mamponte ana sa dweso wo bia ba ho oye Mallam oye tiatia oye kokɔ na ayi wo so atwa de rasta wo ye person wo yi baba wo ye person baba wo yi ni tinu na wo twa person ayi Muhammad wo na ni mu no wo twa person na wo yi ni ti mama ya mon describe madam on say Mallam no asa wo unity no asa enim ho no na wo ye person asa wo di form na edi twa no asa rasta no na omodi nam sa na omo ye no sa na omo ye no ye kokɔ tiatia wo ye kokɔ tiatia wo hwe na wadi fie ba san okay madam me de ni fie ni de me ntimi hu ni fie na sa wo ka se wo hu ne me hu ni da asa won say na omo tire no won say abo side ho no mo ebi wo no mo a Mallam no omo ba sa na omo ye omo ti dabi me no nya adwen in fact me no nya adwen also wo ka se ni ti ne se wo hu na ti o wo statement me ba wo statement ni che se wo hu no a wo hwe ni ti ne sa ana ni mo no aso wo di fofo ma piepia no aye asa rasta na che se wo hu ne pe Dabi on say me no ye ni aboabo fo no me ti aboabo ye ni Mallam fo no bebre neti na say ye Mallam ye na ye ti ho say dabi o me de on say ebi wono mo asa group asa ebi wono mo a wa ye neti resta wo de say woni mo no kra wo nkodi enti woni mo no asa me ni mo no ni ya fashion Mallam out woni mo kra no wo di bole dabi me ndi bone exactly agency say woni mu no a enye hu ananye fro so be ka say woni mu because the way we see describing Mallam no try to say you know him no me you have seen him before what ma make up bro you know him dabi aka me ne mu no a aka ta man better na aka make cha say me ne mu once a Ghana region no nsem ma ekokoso ho no madam edu enumre a ontimi fa ho uja mistake kura phone Yabaje, don't worry. Hodie. Don't worry. Madam, hodie.
First wo ho kwame da se mama chance na fe me ne no enwie kwa second story ho because Mohammed dey say dey tie bia no wo be boa yen am ya fish out Mallam you know him wunim no pa na nu de mi wunim no pa wo sa wo yade no edinfie san ya san na anaboso me san ya san na Amina ko wo sa wo akoma yade no sa akoma yade no kem nduro bi na me ko totoye na me pa cho me ka so ye duro ni ma wo na ade ko o kem nduro bi na me totoye o so me toy sandro no no o so nto wo mbra no fa aduro bi franfra mu fama na me e no de ma okay mate yaba hwehwe no is kwanya ye fa so hwehwe nkofo de doso ekwe me pa cho sa tro ne line no ye fantum ni ye hwe so wa so anaso wadum no you be tracing no don't worry Daniel Ben Trading Center you need Daniel ba me sano aba malaria fever typhoid jaundice wona me ya wona mra ni na be ko wa dra ye Daniel ba me sano ni to ba me sano so woni moja wonu wanto awuntumi ni die wo ko fiti a wote ya wo ye dani to ne ba me sano tutumre kama saka de dani natural capsules so bema wa hu ade so ate papa wotumi sampa wo sisi na ya wo ye wo je ho anye wo ye dani natural capsules member nkuto nkwadro member no Daniel ba ointment one person ya fetchichi na ho better pa Dani Prostate all capsules bema etwe nya prostate ni bi enlargement no ansa no akwa Dani Prostate all capsules no bi na ma ho ban free ho wapemfo ma bo friend phone ni mrofie nkuru tumi no bi Mr. ba Fred Mensa ba Samenko opedan ka ba adum chemical wasantase wo kwa benya Daniel Ben Trading Center dra no nam yi bi atu ye wa Ashton rom ye ne dan farmer na hwe ni mo friend 0273 392877 0273 392877 and 0244 364651 0244 364651 just one more sakabe grow find the finest herbal tonic of the year grow fine herbal tonic am assigning penny for hwehwem agyatum say edroway kama wonom a ema wudidi ye kama ema woda ye kama waposo bibia sisi so nane moja da wasrade ni mo ema moja nane moja no wasrade no a ada wonti ni mo no ema cha say moja no di afusane ye nane na nasrade ni nyina hu se moja no di afusane ye pa woni padua nti wo timi sisi ho so papa wo skin ye fe eno nti ni aye the finest herbal tonic of the year grow fine no wo so num bia bomade na ma sa enkabe dupa ubenya bi o Mr. ba kwale na custom room smart e bo se Fred Mensa ba pedan pure leaf chemical na ba shop me se wada ye ka ne na moye gina na ji grow fan kwato du aduane fa kwesi ho esa se ho abadwa sa no wa hwa na sanja Fred 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you fine divine hope herbal center the ba say wadum no kwa ye phantom ni ehun so wadum no divine hope herbal center wanum and the ochia ba pada aba mese wochia enche wanum so bagi wo mo awodo se de akofo gi wochia ba pada to magiatum na wo bibia da adwatum ne de na chese wotumi se wochia ba pada no ebo adwuma adwuma papa enu ti ba wonsa enka wo de wo ba wo de po abeko ana wo ko fichira wote yaw ni nyina ebeko obi ahu ne ba bia na ayo wote yaw ni nyina ebeko mese woda woni atenka stroke ulcer wo sisi na ya emane mema wutwa powder no ano a wohwu wansu de no hwegu no anum na fe mabobo ne sedudo me pa cha ofre Mr. ba Fred Mensa Menko tabia eba shop adehye market wo pharmacy chemical shop bia wo benya otwe ba powder ne bi otwe ba powder divine hope ye wo makro abusakuru wa junction fe ye 0591 565557 0591 565557 na ma wonsa enka otwe ba powder no ebi na utumi se aya bibidrom samse me pa chaw said yesi describe Mallam no wa yetiatia wa ye niti no ana niti nanim wasa no wa ye niti se rasta bi wo ho bia wo hu no won potamu bia wo bia wo ye oba sa Mallam kro ya de bia yo me pa chaw friend number we sisi a ana ba bia wo no wo hu no wa round friend number we sisi a na odi yade ana esensan krofoma se wo fare no wan fra usro no wan fra Mallam wo baba yade wo hunu so wono a wo de ne beko ama na fa no ama na ma wo ba no so yade enu ti wo important mo ho no se wo hunu sa Mallam tia kokko wo yi ni ti ne ba ni ti na pampam animu ho no wa ye ne rasta na tria ho on sa ponche ya na bibi tria na pampam wo sa pepepe enu ti me pa cho wo hunu ho ba bia
first number wey sisi a 020 39 33 582 020 39 33 582 and na won wo bi na wo susu sas wono a ase wo se de yesi describing it now person fra frɛ catch ye secretly ye ni akasa ye beba mpɔtam wa ba behwɛ so ye ono a na fe ye wunu kwani a ye de no eba fa so sesi a enti Amina na sesi ya na honam ye ɔsɛn na fe ye nto so eni na me mu saa eni na mumu na me ho hyehye me nti how pa okay enti atiefo frɛ sesi a me twa me ho aba na wo a wunim no frɛ me na enemy ni nkomo ye beba ho from the walls of the royal Maria Dra Yeboah Dawro anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obi a etredie malaria ha no. De nanum ato a wontimi anidie no. Wadra ne time herbal mixture adro. Adrei ansa na ubetobi no. Hwese wakɔ hospital anasa lab. Ami ahwehwe omogema hu se wo etredie malaria ibi ansa na